Nyuma ya Afurika iboneye ubwigenge abakoloni bakirukanwa ubutegetsi bukajya mu maboko y'abanyafrika, akarere k'ibiyaga bigari u Rwanda ruherereyemo kakunze kurangwa n'amakimbirane n'intambara byahitanye ubuzima bwa benshi mu baturage. Kuri ubu ibihugu byo mu karere bisa n'ibyamaze kubona ko umuti w'izi ntambara zisa n'izabaye akarande ari ukwigisha umuco w'amahoro mu bakiri bato. Immaculee Mukankubito ayoboye umushinga wo kwigisha umuco w'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Kwigisha umuco w'amahoro bikaza nk'inzira yo gufasha abantu gutekereza ubundi buryo bukoresha iyo duhuye n'ikibazo atari uguhutaza undi. Muri ubwo buryo rero abantu basanga uburezi ku bakiri batoya ari iby'ingenzi, kubera ko niho abantu bafata umuco mwiza. Mu Kinyarwanda baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gitoya. Binyuze mu muryango ICGRL uhuza ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari, mu Rwanda hamaze iminsi hahugurwa abantu mu ngeri zinyuranye bigishwa uburyo bwo gukemura amakimbirane mu mahoro. Muri aba harimo n'abarimu. Mugenzi Ntawukuriryayorewe ushinzwe imicungire y'abarimu muri REB avuga ko ubu bashyize imbaraga mu kwigisha umuco w'amahoro mu mashuri. Muri ibihe tuzi ko twese nyuma y'ibihe twavuyemo, nyuma y'ibihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi, bigaragara ko hari byinshi abarimu bacu bagomba kumenya kugira ngo n'uwo muco w'amahoro ubashe kwinjira mu mashuri yacu. Hari abasanga kwigisha umuco w'amahoro mu bana bato ku mashuri hari ibikwiye kwibandwaho. Chantal Ingabire na mugenzi we Apollo Gahongayire bombi bafite ubumenyi bwimbitse mu gukemura amakimbirane mu mahoro. Ku bijyanye no kwimakaza ihame ry'uburinganire, ku bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, ku bijyanye n'ibikomere ndetse n'uburyo umuntu ashobora kunyura mu rugendo rwo gukira ibikomere. Harimo rero uburyo butandukanye ariko bwose bwuzuzanya kandi bwose bugamije kwimakaza umuco w'amahoro. Muri ibihugu byacu mu biyaga bigari usanga hagiye haba ikibazo cy'intambara, haba ikibazo cya Jenoside, haba ikibazo cy'amakimbirane n'amacakubiri hirya no hino. Ibyo dushaka kwereka abana nuko bagomba gukura bakundana, gukura bubahana, gukura bumva ko umwana ari nk'undi, umuntu ni nk'undi, bo kugendera mu murongo mubi kenshi batozwa cyangwa se bagiye bakura ku bapolitisiye babi bagiye babiba amacakubiri. Umwana kumva ko yaba ari umunyarwanda, yaba ari umukongomani, yaba ari umurundi, umugande, bose ni abantu bagomba gukundana. Akumva ko kuba ari umuhutu kwitwa umuhutu cyangwa kwitwa umututsi cyangwa kwitwa umubembe cyangwa kwitwa umucyori cyangwa umugande, icyo waba ari cyo cyose utagomba kubuza uburenganzira mugenzi wawe. Kuri ubu ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari biri gutegura imfashanyigisho ihuriweho izifashishwa mu kwigisha umuco w'amahoro mu mashuri. Immaculee Mukankubito uyoboye umushinga wo kwigisha umuco w'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari ni ukomeza. Twifuza rero gushyira hamwe inyandiko ikubiyemo uburyo bukoreshwa mu kwigisha amahoro buhari buri mu gihugu: u Rwanda, u Burundi, i Kongo ndetse n'i Bugande. N'ibihugu bine biri muri uyu mushinga navuga ko ari uw'icyitegererezo. Tumaze gushyira hamwe rero iyo mfashanyigisho, buri gihugu kigenda kireba abantu bakeya bakora muri urwo rwego rw'umuco w'amahoro kugira ngo tuyibasangize, kugira ngo batange navuga bayijore, bashyiremo n'ibitarimwo, ariko batangire banayikoreshe. Umushinga wo kwigisha umuco w'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari watekerejwe hagamijwe kwigisha abantu b'ingeri zinyuranye gukemura amakimbirane ayo ari yo yose mu mahoro nta uhutajwe. Daniel Hakizimana, Flash TV.